زاركني خوشویز دما خوش به از علی محمد بارمود خلک کنوش کوشایا کسکسور نه زاروکن دلال امی گهدای چن زاروکا کن کای چه لسر هسپان بیجن حاسب خوش کن گلکی یه مالا خد کم هنه حاسب مزنه بحينا مهدن جبروله أزواج ترسل من هاتف تجارة بعدنا بدنا جبروله تشتكي ترواني بانو لم تلفزيوني ردنا قالك خوش زاروکن دلال حسب آجالکی گلکی خوشکه او جواز جوان آجالی دیش بر کوچن صفت وی تایبت هنه یک جه لزبون زیده و هر وها بلندبون و بلندبون آوات کوینا برا 105 تا 106 سانتی متر و هر وها رنگی وایان سپیه یان قحوهیه و یان رشه و گلک رنگی دیجی هنه و پوری واق گلکی خوشکه و سری وازراوه و جویه کت خوشک بونا وایا زیده و آنی آوا پحنه و چاوی وان رشن و حسبه هری باش او حسبه عسیل و او بهتر پیدا دبه لامریکا و اوروپا اونها زاروکن دلال از اجواره چیروکا بهلول دین بیجم هبو نبو دبیجن لگوندکی کوچکه کون هبو و دوی کوچکی دجی افندیک تاوی دو کری خوان دجیا و جهر دو کری وی وصاب عاقل بون کونی وی عاقل وانجی و تیر آوان کربا وان هر دواجی دو خست بکه چامیر را بزوجن لیبلش بود چتک وصا جسارت آوات تو نبو روژکی پرنسیس بریا ظلامش قصره به هر کسی دازانین کوکی بکار بی ده پیشبازی ده خواهری باش بپارزی اوی بویره بزوجه ویجا جبر کو پیشبازی پشتی 8 روزان بو هر دو کرکا خو 8 روزان حاضر کرد او وقت بسیوان بوشخوا چمکی او جبری و خودی زانینه که پر خورت بو یک جوان هم همو پیون لاتینی هم جهمو نویسن 3 سالان یه روزنامه ولات جبر کربون وی او نویسن 3 سالان ای روزنامه هم جسری بر بداوی و هم جداوی بر بسری جبر دزانی بو کرکی دیجی همو نظامه اصنافا و همو چشتن کو بارزگره که سوندخواری مجبور بو بزانینا جبر کربون حتی نتنی اف دسر دجی او دفکری دکاره لسر دولتی گفتکوین دفتریش بکی و هفسارن حسباجی چیکه وان هر دواجی دو گد کچا قرال وی ببیامن باوی وا هسپکی دلال ایرش مینا کوماری دا کره خو یکو خودی بیره که محتشم بو هسپکی سپی مینا برفیجی دا کره خو یکو هستای نظامه اصنافا و هستای هفسارن هسپا بو هر دو کرک لحسب خو سوار بون و بریا قصری کتن
افندی و همو قرواش لحوشه لهیویا و هر دو گرگابن کو لحسب خو سوار ببن لبل جارکی برای سیامین درکت هوله. اره او سی برابون لبلش برکو یه سیامین وکی براین خوازیده نخونده بو او جی براین ند هات حسباندن و او وکا بهلول دین هات بو بناف کرن. بهلول دین هات وش براین خواه پرسی گوت هن بوی چلین خواهی مراسیم دچن کوسا براین بهلول دین گوتن ام دچن سرایه داکو ام به آخافتن خواه دل کچامیر وکن و پیره بزوجن. ما افچند روژن تاقت دنگ دهول نبهیست بهلول دین رابو گوت لیدوی از بم میره پرنسیسی لسروا گوتنان براین وی حنک خواه کرن و چون. بهلول دین گوت بقیرین باو هسپکی بده من اجید خوازم بزوجم کو پرنسیس من بگره و باش به نکو او من نگره ازی و بگرم. باوی وی گوت احمقو از حسب نادمته تو نزانی دو تشتی ببیجی لیبراین تا او مروفن پر گرنگن. بهلول دین هم بری باوی خوا گوت کو ته نخوازی هسپکی بده من ازی لنیری خواسوار ببم و هرم او یه منو او دکاره من بگهین قصری وی وکه کو لحسپکی سوار ببه لنیری خواسوار بو او دا بر پحینان و بلزو بس ریا قصری گرد. واو بهلول دین بنیری خواه وکی کودفریا وی دریده بدنگه کبلن دستران و دگوت استیب استیب براین ویجی قد ند پیوین لسر حسب خواه هیدی دچون و برسفن خواه یه هری باش حاضر دکران یکول همبری برسفن وان بدن برکو پیویسته برسفن وان مرووان دمک دریج پی فکری بان. دمکو بهلول دین گهاجم براین خواه قیر کر و گوت هو از هاتم براین من میزنن من درده چدید او یقشتک کمری کو وی او لسر ری پیدا کربو ناشیوان کر. براین وی گوتن احمقو ماته به چه بکی ازی وی بدم کچا میر موسا گوته بهلول دین. براین وی گوتن یا گلک باشه پشت رجی کنی خواه کرن و بریا خوده چون. پشتی دمکی دیسا دنگ بهلول دین هات بهیستن. هو براین من وی جاره میزنن من چدید مروف تشتکا وصا هر روش نابینه لسریان. براین وی جاره کی دی بری خواه دانه دا و گوتن احمقو اف قبقابکا ما اف جی جبو کچا میره. بهلول دین گوت هل بد جبویه و هر دو براین وی دیسا کنین و بریا خودا چون. دیسا بهلول دین باکر هو من ایجار تشتکی هی دلالتر دید اف تشتکه محتجمه. براین وی گوتن تاوی جاره چه دید تاوی جا؟ بهلول دین گوت هی کیفا کچا میر گلک جویره وره. برای وی گوتن اف حریه احمقو. بهلول دین گوت اره عین وصایه لی اف وصا دلاله کومرو نکاره زیده دست خود جی بگیره. وی وصا گوت و بریکا خواه به حریت جی کر. هر دو برایان دیسا حنک خواه پیکرن و کنیان وان لحسب خواه ریا قصری گرتن. زودتر گهان بر درین باجار. لوی داره خوازگینیان نمره یک دگرد او دکتن ریزه لی خوازگینی هنگی زیده بون کو کسک نکاری بو ایدی خواه بلابتینی. همو مروون وی ولاتی جی
هاتبون خوال دورا قصری گرتبون و لبر پاچیان دسکینیان اجبو کول کچامیر بنرن که او خوزگینین چاوه پیشوازی دکن و جالور هیجانک او سامزن هبو کودما خوزگینیک دکت سالون فقیر و ایدی نزانی بو چاوه با آخوه کچامیر جی هر جاری دکوت بیکر و درکوش دروه لمال ده بنی سالون دکر قرچینی و بانی آویجی هموش جامعه بو دما مروف لید نری خواه بسر سرکی دیتا ده هر پاچه ده سی روزنامه‌وان نویسان و پارێزگەرێکی سوندخواری وەکە چاودێر ئامادە بوون ji bo ku tiştên li wir hatibin gotin qeyd kirban û di rojnameya welat de bû weşandana û ew rojname bi du wereqan li her derî dihat firotin. Helbet ev ne tiştekî xweşbû ji bo xwezgîniyan. Di ser de jî li salonê sopeyek hatibû dadan û ji ber germeyê hundir diqeliya. Vêca dora birayekê Behlûlê Dîn hat. Birayê wî yê ku hemû peyvên latînî ji ber kiribûn, lêbelê di dorê de wî hemû peyv ji bîr kiribûn. Ew ket di mal de û got: "Of, çi qas germ e." Keça Mîr jî got: "Rast e, ji ber ku bavê min îro mirîşkek qelandiye." Li ser van gotina feqîr û nizanîbû çi bigota. Ew qet ne li benda tişteka wisa bû. Wî dixwest li hemberî van gotina tişteke pêkenokî bibêje. Lê tu tişt nedihat bîra wî. Îca wî digot: Keça Mîr got: "Bêkero derkeve ji derve." Îca birayê dîyek Behlûlê Dîn ket mal de û got: "Ev der gelek germ e." Keça Mîr got: "Erê, em îro mirîşkan diqelînin." Birayê duyemîn got: "Çawe, çê, rojnameyên nivîsan gotinên wî qeyd kirin." "Çawe, çê." Keça Mîr jî ji wî re got: "Bêkero derkeve ji derve." Piştî wî vê carê dora Behlûlê Dîn hat. Ew tevî neriyê xwe ket mal de. Çû hetanî vê salonê û got: "Çi qas germ e ev der." Keça Mîr got: "Erê, em îro mirîşkan diqelînin." Behlûl got: "Waw, ev çi şans e li ser min. Wê çaxê ez ê bikaribim qiştikê xwe jî biqelînim." Keça Mîr got: "Helbet tu dikarî. Lêbelê bi te re heye tiştek ji bo ku tu bikarbî wî di ser de biqelînî. Çimkî ne beroj ne jî tabek li cem me heye." Behlûlê Dîn got: "Xem nakê, bi min re tabekek heye." û Behlûlê Dîn ew qebqab derxist û qiştê danî ser wî. Keça Mîr got: "Xwarina me temam bû, lêbelê em ê sosê ji ku dê bînin." Behlûlê Dîn got: "Di berîka min de heye. Heger tu bixwazî bi min re sos heye." û wî hinek herî ji berîka xwe derxist û rijand ser qijik. Keça Mîr jê re got: "Te pir keyfa min anî. Ji bo her tiştek persifa te hebû û te dizanîbû biaxivî. Madam Musa'ya ez dixwazim bi te re bizewcim. Lê te dizanî ku hemû peyvên me yên vir sibe wê di rojnameyê de derkevin. Di her paçeyê de parêzgerekî pîr û sondxwarî û sê rojnamevan hene." Vêca her sê rojnamevanên nivîsan ji bo nerazîbûna xwe bidin xuyakirin rabûn hinek hebra nivîsê rijandin erdê. Behlûlê Dîn got: "Ev çi dunyaya delal e. Ez fêm dikim ku divê ez vê meseleyê re eleqdar bibim û hemû tiştên bi min re bidim patronê wan." Wê wisa got û heriya mayî jî berîka xwe de derxist û avêt ser çavê parêzgerê pîr û sondxwarî. Ha ev pir baş çêbû. Wisa got Keça Mîr: "Tişteke wisa qed nedihat bîra min." Uha vî rengî Behlûlê Dîn bû mîr, jinek û taceke wî çêbûn û li ser textê xwe rûnişt. Rojnameyê ev tişt hemû ji me re ragihandin, lê gelo bi rastî jî mirov dikare baweriyê bi rojnameyan bîne.
بله زاروکن دلال ام گهاندا و یا چیروکا خواه خیر و خوشی لگهداران باری تا چیروکن دی بمند خیر و خوشی ده.